uhereye kuri politiko n'ibindi barakubwira ko hari gutekerezwa uburyo uwitwa Joe Biden yasimbuzwa ntaba ari we uhagararira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Hakomezaga kubaho ibimeze nko gukwepana cyangwa se guhishanya. Uburusiya bwahise butangira iki rero kugira ngo niho navuze ngo kubyumva naherewe mu kwa 12 ariko noneho ku mwaka ushize turebe mu gihe gito gishize. Uburusiya bwahise butangira kwangiza ibikorwa remezo byafasha Ukraine kubugabaho ibitero. Nta cyumweru gishize Uburusiya burashe icyo nakita command centers z'ama drones cyangwa se indege zitagira abapilote za gisirikare. Izo command centers buriya kurasa command center imwe indege zitagira abapilote nakazi keza kurenza kwangiza drones za gisirikare magana. Kuko za drone zigurukirizwa muri za command centers.